mun sang atanga INP Mizo channel subscriber tele ngai thathin tu Songate inza in ni thar chipai kan book le cheu voin hi January ni somthum thotan ni ania dama in theu kan bai sei international news le politics lam kan ngai thahau lenga thlir tu Songate na top thlengin minlo thlir sakanga in lo ngai thale theu don nia China ne na indo turin US a inbuatsaih chhota United States Air Mobility Command Chief General Mike Minihan chuan US le China inkara in hir ngona chungchang soin kumsang ni som ni panga akhian US le China war a chhu arin thu soi ti NBC chuan reporta US le China anin dawaring viona a General Mike Minihan chuan arin dan chu thleng dik lo se ati thu US Air Force officer te ma a soibok General Mike Minihan chuan US le Taiwan in presidential election an nei huna China tan hun rem chang tak a omdona Taiwan la ka chet alak arin om hleni chu wangin China ne na indo turin inin buatsaih kadu ani ti in a command noyo officer te acha United States chuan kumsang ni som ni pali November thla a presidential election a machon le dona Taiwan point kumsang ni som ni palia thokhian presidential election alo nei ve don boka ram hruai tu ten foreign policy ain election politics an buai pui zok ngei dona hei tak hi China PL etan hunrem chang ani dona ni President Joe Biden administration chuan China nung chang hi Taiwan tan hlo om hle ni inangaya Xi Jinping atam thum na chu nge hian Taiwan hi China in a run an ring ta furmai US sipai lalte phei chuan kumsang ni som ni pasari ma nge yen China in Taiwan a be thut an ring hloma tuna General Mike Minihan thu soinen po hian a inzul chho hle ne US National Security Policy October thla Biden adminin ati chua khan China chau hi United States el phaturangai US tanaram noksak ania China Communist Party hian khovel rorel na khol thunun tumin tumna sang tak anneya until tum ti hlo tling turin economy diplomacy military le technological power mangtangkai turin anin buatsaih chhona sa hlebok Washington Post in General Mike Minihan thusoi ti hian aziaka kahriat na zungzam te hian kumsang ni som ni panga a China nen kanin do don ti min hril thlat mai Xi Jinping chuan President Trump thumna chu kumsang ni som ni pani October thla khan alatana War Council po adin ngalani Taiwan presidential election hi kumsang ni som ni palia ni in hei hi China tan chan thatakatling chuti rualin China malak na laka American real rule peng turin US presidential election alo omve chia boka kumsang ni som ni panga hi chu Jinping atan chan le wang rem chan na awa yen a om fekani ati General Mike Minihan chuan a command noya sipai officer te chu tun ma aya thathau zok tur le in ring zok turin a cha in dawat naya ni in ring hle ringot mai ro ati United States hian Taiwan hi ral thuamina vu renga tun financial year kalmeka US defense budget chuan Taiwan tan ral thuam US dollar billion somanjet hral arem tile ta a hei hi China hian du lo hle ni nasataka soi selin US chu China ram chung in rel bol na in rola apu China in Taiwan a run thuai lo chuan nakina Taiwan hi military power chak tak alani thei don tlat maya China a chet ma paule Taiwan run hi a ol sam don ti na ani ve mayani US Defense Department official pakhat chuan NBC nena General Mike Minihan thu soi hi China laka Pentagon ngai dan ani kherlo ti asoya Pentagon ngai dan ani lo ti na po ani chuang lo bok
Truman campaign a kick off ta Republican Party hruai tu hu hang nga tak President hlui Donald Trump chuan kum sang ni som ni pali US presidential election chu le tumin January ni som ni pariat khan campaign khu honna kick off anei ta thu soyen drama chuan tun ma ain kat hinarim to a hero rel na khol chel tur hian a ma ain ka in pumpek to bokani ati ni in Associated Press chuan a report apa le rep ple don ani hi campaign kick off hi New Hampshire le South Carolina program buat sayin hun an mangani Trump chuan South Carolina huam chunga a campaign team te puang zarin Make America Great Again tia America mi pui ti ro pui kan tum na kan na tho chun zom tur te kan la ma bak te ti hlo tling turin kan fain kan thok tlang le don ani ati mi ten ti hian min ti ya campaign rally po nei tum to lo tun ma ap hatalo ti in min soya ma se campaign kan nei masak berna New Hampshire Grand All Party Annual Meeting ma ka soi du chu tun ma ayen kalung oi lo na hi anasa a president ni le hi katum ru hleni election masa campaign rally te aya lian zok kan buat sai chhozel don atibok hetia president chu le atum thu hi October thla khan apuang to a amaro chu thani lai mai campaign thom eng ma siam lovin an om zuya heiwang hian drama hi tar chak lo tun ma po tluk lo tun ma anga che chuak to mel lo ti in mi ten an lo soi ve rengani drama ho te chuan thani liam ta chung khan na poimo tam takan ti thu an soya Palm Beach Florida campaign headquarters hon ni in thok tu te kan da Fela tin alang lo ruama party hruai tu te mi poimo le pol sang min thlop turin kan som kual boka Republican president kan nei le theinan primary election hi min thlop vek turin kan somani anti ve bok New Hampshire lama hian drama chuan a policy tur a soinual maya immigration le poi khoina kan bitum photanga President Joe Biden opposition kan kaldon kum sang ni som ni khan Joe Biden hi apanga na ania chuti chungchuan New Hampshire kal phung thla katuma Democrats ten election calendar ti danglam an tumani Trump chuan atiani tun din huna hian Republican presidential candidate ni turin Donald Trump chia puan zar ania drama king turangai Florida Governor Ron DeSantis drama Vice President Mike Pence le South Carolina Governor draman UN Ambassador alo da to Nikki Haley tepon thoman ron nei thuai beisayani Trump chuan Ron DeSantis chungchang Associated Press ma asoya primary election Ron DeSantis chan min khinga mani chuan kalaka arin omlop na lian tak aniang Governor atlin theina na puitu khakania ati Ron DeSantis an presidential election chu veni point at thavek thova Paul sa ka sang leya katan lungai na tur om chuang lo ati tur chulo ti ve thowanga amaro chu hei hi a hriat kadu in hriat angin Governor turin chance anei theilova a political career top to chu keyen kala lut ani vele maya min khingani chuan kalaka arin omlo ti na niang Trump chuan ati Trump hian Ron DeSantis nena hunrei tak anin biak po to lo thu a soitel bok Trump campaign honna hi South Carolina Governor Henry McMaster Senator Lindsey Graham le South Carolina Congress member tam taken antel puyani South Carolina House Speaker Murrell Smith po Trump campaign honna telveya amaro chu Trump a thlop wang ni ran lovin President hlui chunga speaker anga atna ati ani thua puang Trump hian campaign atran masabira Republican hruai tu tam tak chuan langoi ri antuma primary election main kum khat ayarei hunala oma candidate masaber lo thlop thot hi chu tu tenge candidate tur tipo kan la hre chiang lova ti en Trump an thlop le thlop lo thu an la soi thadu chia lo hlom
roi tu dang te chuan Republican Party hi thang thar te tan mun siam sakan du a kum som sari chunglam te hi chu chol tiran du to hlomani sang ni som parukuma Trump campaign team atel Gary McDaniel chuan Donald Trump atangin Republican voter ten malam kan pan turani media ten Trump an support mulo antia adiklo tunma ain kan chak zok a chan chu Washington athil thleng ti hian mi pui ati thin rima president hlui hi kan mamo hleni ati conservative Christian NGO lar tak Palmetto Family President Dave Wilson chuan drama chungchang ti hian asoya November midterm election a Republican Party chaklo chana drama khan Republican ten now ti tla abortion an dolutuk wangani atia khawang khan conservative Christian te chu drama chunga an ngai athazan lovani ati New Hampshire State a campaign senior advisor ni turin ram chuan Stephenek aruat tabok drama king turin Republican candidate tu tenge pen chuak don hun alatama chanchin angai nom tran le don chawani hi ole khati zong kha tun tumata na international news le politics toy te ya update kanan siam the chu ani a ngai khatu zong songte in za chunga kan lo me